Tondu wabici ya Toma iraugire pastor tiga kuhujagia na kanyamo kangi ndirari nako haha. Riu no hindi ndiremenyeria Kenya benjathe kihunjio haria kiri nikambe gutharuka. Hallelujah. Ngeithirio ucio ungi mumenyeritwa murie uhana atia, murie ni ukaga ranchawa, murie kana ni ukaga ranchawa, murie kana ni ukaga ranchawa, kana no gucimba, kana no kwendia. So I would like to welcome you, our patron, katika service yetu na Madam Caro wakili. Karibuni sana. Na mimi huu ndio msimamo wangu. Mniruhusu kwanza niongee msimamo wangu si wa kanisa. Tonyitane na kana kaukarira gagatwaro na hari uguo nihege kuheo mai ni karetia curu gakaheo no ngigwa ni kanene ni urona ni kararira karauga gaciaririrwo ringi ohoro thire wa kuriraga. This is my stand. Ni ndiramenya niki kirathi na mbere Kenya, but I want first of all to address the issue that are affecting Kenya, and especially ni mwene o tumurang'A wa JCM Murang'A kana headquarter o ni murugamo wakwa. Ni thina uria ndireire gicagi ndigucoka gicagi kai njokere ringi. Thina uria ndireire gicagi ni ndiracoka gicagi guikara town roho wa gicagi. Twareirwo ni ndutu tukiro asa tukirarira tucoke turarira riu twi town. No we koguo ni murugamo wakwa ni jogoo ya town. Mi hapana gicagi, sijui ama village am what that yours. Mimi ni wa town. Okay, form ni tao sawa, rada ni ya tao, ona kanitha witu we town. Ndarikia riu wakiri ni ndikagweto handu ni ukandetera ni ndauga murugamo wakwa ni tao sawa. Na tafadhali tuungane kama wa Kenya. Let me tell you something, dear Christians. To get the good divide on a politician. These people, they want us to tide haha already turaugire hwirubaru ona neke horerete State House, ona nirira kirikia gwakana ni kurako State House. Hwirubaru nirira kirikia wira riu mana riu aka niki aka village aka do. Let's cool down kai turute wira, and we install this government for us to pray for it. Let's pray for our president, let's pray for our deputy president, na tutigwetekeria divisive politics in Kenya. We have a responsibility to guard this nation. Thini wale tware Jesu jokere ringi. We have a responsibility to pray for this nation and to pray for this nation. Kogo, please, nine goda ku encourage a Christiano itu stop commenting and stop doing those issues. Sia village nake todo ginya dorata uko urori we wa village ireko ukandika wa village yako ko ine na dorame yakane village irori mudo na kwamba guthimira keiga ukoga we wako. Are we together? Edios yoge, please tigana na politics. Murie kani afairete return sia KRA murie macio nimo maundu maria turera kwamba kudinamo. File the KRA pin othio file returns macio mangene magoka hindi wengi sini sawa. Geithio cio ngo mwire o file return we uri haga igoti uri hei igoti nini furoni to gwaka na igoti na moso to support chairman wa budget aerie no oguo maundu maria areka oguo mabataru mau road ni turaheirwo oguo kaundu kega tuga support areitu twinao governor Kang'ata, women rep othe Karondo, Early Waters. Tuape tutige na politics. 2027 ya Kenya ikifika moka haha marehe cia mushugaji na cia madhabahu kamera shina ya Keni muri urokale mogocina shauri yake sini sawa. No tha ici tutikambe gutukanio kana atia bwana Chege wa ndege undu radehera wa iria ni twathiete kumwona wa iria ni aroka na araugire akenda mahoya maingi haha na akinjira ndimwigirire moko na agwe auru makome mega na akende agetikia tukamurinda haha aragane haha.
Hallelujah. Amen. Habari zenu? Habari ya weekend ilikuwa mzuri? Na ndio tukoretwo twi guku guo tukihoya ranchawa, na hii wiki ingine ranchawa itakuwa powerful. Tuanzie kesho Monday, Tuesday, alafu Wednesday nitahubiri hapa juu. Tuko na mgeni Thursday na Friday. Tuko na mgeni, na huyo mgeni ni wa area tu ya Murang'A. Sasa huyo mgeni atakuja. Already nituraririe na aretekira. Okay, agothe injili Thursday na Friday. Then on Friday, kesha headquarter. That will be our last kesha, our bishop a reverend. Kogwo wiki ino kuma Monday ginya Friday will be praying and fasting. Kuma 6 to 6 kogwo tukabiria fasting na tukarikireria Friday na kesha headquarter. Kogwo gikenda guka kesha sawa. Tugathie kuria tutifangite ati andu magatwarwo, we wibange tucemane HQ. Nigetha ndahota gubanga wende kuinuka thaa 8. Aca wibange nigetha wainuka tene wainuke na ngari cia kwanyu, nake Ngai witu ni agukurathima. Amen. So next week hiyo ndio ile maneno iko hapo, na ninajua Mungu wetu atatubariki. Now today's sermon comes from the book of Isaiah 60 verse 1. Isaiah 60 verse 1. Isaiah 60 verse 1. Hautarudia, unasoma tu. Nigetha tuhike. Atiriri we Jerusalemu, atiriri we Jerusalem, ukira usangararite, ni undu utheri wa gugutherera ni muku, ni tondu utheri wa gugutherera ni muku, naguo riri wa Jehova ukaratha ta riũa ukwarire, naguo riri wa Jehova ukaratha nigetha ukwarire. I want us to repeat again part A. Where is it? Verse 1 again. Atiriri we Jerusalemu, atiriri we Jerusalem, ukira uikare usangararite, kinyi hau, ukira uikare usangararite. So the title of my sermon this morning is Arise. Arise. So ria turaria uhoro wa ko arise ni gwika atia, is to wake up, ni gukira. So if we want to arise, all that we need is to wake up. Ni tuamke, kwa sababu wengi wetu bado tumelala. Ambie mwenzako amka. Unapata tuko na watu wako katika hii maisha, lakini hawa watu bado wamelala. Mundu arauga nini ndienda kuhika na bado uri otoro, wikiraga bete na nduri nginya wona mundu. Please mugaithio mwire ukira. Na ndireri andu aria mahikanitie methembete macikire, ni murahingisa andu kanitha-ini uyu. Chairman guku andu ni marahingiswo. Patron, watu wanahingiswa huku. Mundu akaona mundu ndari na bete ageciria ni single. Hallelujah. Ni vizuri tukaweze kuamka. Wapendwa, kuna kitu ambayo imefanyikia katika kizazi chetu. And one of the challenge that we have in our nation and in our generation ni andu ni makomete muno. People are still asleep. Andu itu matire marenda gukira, andu itu marenda guikara mari otoro, no ni marenda kurathimo, no ni marenda kuongererwo, ni marenda kugia na wira, but still they are still asleep. Now Isaiah is writing to the people of Jerusalem. Aramera atiriri, andu a Jerusalem, ciana cia Ngai, nituramwariria ukirai riu mucangarare. So two things. Number one, ni gukira. Number two, ni gucangarara. So nigetha ucangarare, number one, you need to wake up. And I want to say this very openly. Gutire hende ogicaina we toro.
Let me ask you, ladies. Eve, akwapi Eve? Makeup ule nemo haka modo agikoma. Kowo adwa mwe haha tararosi oke, especially ladies yale mwe kuone kanena makeup. Wone tiwe. Ogo ramo no menye tiwe. Ogesema ni nakyo kirete umenya no ure. Hallelujah. Kowo we toro gutire hedi ogesangarara. When you are asleep, you cannot be able to shine. So, for you to shine, you have to arise. Kajo kena mweno yo. Ano ena maguto mudi ha. Dega tereri. Adam omodi hamumbambi. Mko chini kidogo. Dega tereri adwakai. For you to arise. Nigedo shine no kinya okire. Ona ngai yake nigetha ngai ahothere mundurume agie na ciana. Maandiko maraiga agitoma mundu gwitwo Adamu akome. Akomari agisomora rufaru. Agithondeka mundu muka. Listen, maandiko maraiga rĩrĩa okĩrire arora akiuga nĩega. Kiuga nĩega, kiuga kidole. Akiuga nĩ nyama cia nyama ciakwa. Nihende rĩakwa nigetha ũcemane na ihende rĩaku rĩ nyama ciaku no kinya ũkĩre tori kiki haha na koya raini ne donio no wake up, praise the Lord. Geli ũcio ũngĩ mwĩra no kinya ũkĩre. Nikiora kola mondo araikara na wigi mieri 3 tondu ari otoro mwire ukira ucenjie. Hallelujah. Guko turi thomaga maundu uguo maguikara wega nigetha tukahuraga ruku wega. Ginya he mundu ginya ratarenda gukwariria tondu ginya magego ukiona ndanahura magego menye ndari arokira mwire ukira mwike uguo ukira uguo ndumwire uguo turi thoma ginya etiquette guku. Hallelujah. So today ndenda gukwira atiriri mugathe ko hanini andu a Ngai. Thimo 6 verse 9 ĩrauga atiriri we kiguta giki ugutura ukomete nginya ri. Proverbs 6 verse 9 we kiguta giki ugutura ukomete nginya ri. Praise be to God. One of the challenge we have with our lives is that we are sleeping too much. Madhina maria mokite Kenya is because people, they went to sleep. Tunaweza kuwa na industry kubwa sana Kenya. Tunaweza kuwa na shamba kubwa sana, tunalima, tunapata mahindi, watu wanakosa njaa. Lakini tumelala. That's why hata vijana wadogo hawataki kufanya kazi. All that they want ni ate hegera besa. Marada kawero kanini is because they want to sleep. One of the challenges we are having is our people are asleep. Just look at your neighbor and ask him or her, oh, it's only Christians who are late for job. Aidhiramu mwakiragio ni muidhiramu. Akauga wakball magokira. Ginya onawe no amenyire muidhiramu ni etaraga thaa 10 na ndukiraga waja iwa wakauga ni thaa 10 ndatigia matatu. Yes. Hallelujah. Ogakorado nimetekira gukoma muno. They don't want to arise. They don't want to wake up.
They want just to sleep. Moto akage kuria wira thainya. Hey, thainya gutire wira. Wira ni thaigiri. Na ti thaigiri ukinyaga mbere. I remember myself. They atwandikitwo turi arimu. Remember, I'm a teacher by profession. Nikyo ndigwa kana karira guo gatuika carried off. Tondu ndamenya bini yako. Kau kararira oguo, riu kau ti kuhuta. Kau ni nyonyoraga gukahewe. Are we together? So now you find that togekinya skuru netwigagiro ifuku ria kwandika matha mari okinyire. Riu thaici kwena kiara. Hindi yo twandikaga nigetha umenyeke late comers. And I want to say this categorically. Ni ati andu aria maceragiro thukuru nginya umuthi uyu no maceragiro. Ethia mundu murio maceragirwo thukuru. No maceragirwo thukuru. Dirona mukigeithani. Ugakora andu matireka atia. Na maundu maya mugekaga tene. Mwatuma twihugure na ihenya. Hallelujah. Unapata watu ambao walikuwa wanachelewa shule hata saa hii bado wanachelewa.